Dobrodošli ljudi, nije me dugo bilo, možda jedno 10-ak dana, ali sa opravdanim razlogom. Evo ga tu stari računar, on je otišao, odradio svoje, otišao u penziju, a zato je tu da vam predstavim moju novu zvijeru. RGB kućište sa osvjetljenjem. Znači kuler je RGB i RAM memorija DDR5 od 32 GB. Ovo je posebno interesantno što ovaj RGB sprijeda ima jednu liniju, ovu svetleću, a ove ostale su prenose, pošto je iza ovoga ogledalo. I to daje neki efekt kao da ih ima više linija, ali ne, nego ima samo jedna, ali se prenosi sa ogledalom i to izgleda baš lijepo. Tu je novi gaming monitor od 27 inča. 180 Hz, da bi mogao da pruži maksimalnu sliku ove grafičke. GeForce RTX Gigabyte 3060 od 12 GB. Sad ćemo malo detaljnije da vidimo koji smo procesor uzeli i sastavljanje i cijenu. Počet ćemo prvo od matične ploče. Evo u sklopu ovo su ti komponente što sam ja stavio uzgred, možete vidjeti cijenu pa vi to da ako ste zainteresovani isti ovakav da se stavite ili slično. Sve ove komponente sam nabavio na Multicom. Znači ovo je A627 Gaming X, ona je DDR5, znači ima 4 slota po DDR5, može da se ubači maksimalna RAM memorija ove matične ploče koje podržava je 190 GB. Trenutno sam ja ubačio samo jedan slot RGB, ovaj ovdje što svijetli, DDR5 od 32 GB. I ostale su mi još 3 slobodna mjesta za nadogradnju. A sad idemo na procesor. Ryzen 5. Jako dobar procesor. Od 5,3 GHz Max Turbo. Ryzen 5 7600X box. Da za ovu cijenu sam mogao i da uzmem Ryzen 9, najnoviju seriju Ryzena, ali uporedio sam na YouTube, ima nekoliko koji su upoređivali. Ovaj procesor se bolje pokazao od prve serije Ryzen 9. Sljedeće što smo uzeli je RAM memorija, znači ona je jedan slot od 32 GB. (5200 GHz) DDR5 Fury. Uzeli smo SSD od 1 TB, solidan SSD. Tu i napajanje od 750 W. Izabrao sam se na ovo napajanje zato što je jako izdržljivo i ima dosta
kao što je pisalo ovdje, zaštite, znači od slabe struje, od nestanka, od udara i tako to slično, te napona pada i takvi ti, pošto ja živim u takvu okolinu gdje mi nije baš stabilna struja, morao sam se odabrati na ovaj napajanje. I za tako dobar procesor mora dobro i hlađenje da ide. Znači to je hlađenje u 120 mm, 12 cm, RGB, koje je malo veće rečnika i zato mora on da ide ovako, nije tačno da leži na matičnu ploču, nego je mora ovako da se ugradi. Mada tu ću još jedan da ugradim i gore moram još dva ventilatora koji izbacuju iz kućišta vrući vazduh. Ovo je taj filter na magnet koji se stavlja i lako čisti. Ovo je kaljeno staklo. I za kraj grafička 3060 GeForce RTX od 12 GB. Ona je sasvim dovoljna i čak i ove najjače skoro igrice, najzahtjevnije na ultra i high može da se podese bez ikakvih problema i frame da bude od 100 do 120. To bi bilo to. Ništa. Samo sam htio da vam kažem zbog čega me nije bilo i da se pripremite za nove i jače igrice u ultra high grafikom. Rezolucija će biti maksimalno bolja nego prethodne, igrat ćemo igrice mnogo zahtjevnije, najnovije igrice koje izađu i moći ćemo bez ikakvog problema i sve to da snimimo i da podijelim to sa vama. A vama ako se svidio video, nastavite da me gledate, lajkujte i do sljedećeg videa. Pozdrav!